Ruatekau miliona tāngata kua raru I te Waipuke nui I te whenua o Pakistan. Ko te mahi nui I nai nei he tuku āwhina atu ki a rātou, me te aha kei wainganui pū I te hunga āwhina nei, tētahi Māori. Ko Kevin Riddell tēnei, ko ia te kaiwhakarite I te āwhina Atia Fund Aotearoa, ki ngā iwi o Pakistan, kua pākinotia I te Waipuke nui. They are halfway through their distribution of a 1-month emergency relief package to ensure that families are not left destitute and hungry. The other issue is they're also monitoring for outbreaks of waterborne diseases like cholera and typhoid. I tīmata te Waipuke e rua wiki kimuri ki te taha whakateraki o Pakistan. O ngā tāngata ruatekau miriona kua raru, 1 miriona o rātou he tamariki. The problem in Pakistan is that traditionally they're used to floods. They know it floods, but this one is so bad that it's even overwhelmed them. 2 miriona tāra te tākoha a Aotearoa ki te whenua o Pakistan. Engari ko te toha atu I ngā hua whakaora te mahi nui. We have to save these people, but we have to do it practically, and it could be a kind of tough love approach, but with due respect and cultural sensitivity. Kua mahi tahia Kevin me ngā iwi toko iti o Afghanistan, Malawi me Guatemala. Kai ngā kauana ia ki te āwhina I te hunga rawakore. Noho pēhi hoki ki tō rātou ake whenua. Hei tāna nā tōna Māoritanga ia I arahi I roto I ana hikoi. We understand the power of nature, but I think we also have a practical approach when calamity hits. And I think this is something which I've always taken when I've been working in these zones myself. Ka hore he mutunga mai o ngā mahi whakaora I ngā iwi o Pakistan. Hei tā Kevin te koutou pea te roa, ka tahi ka kitea pea he oranga hou. Evaluating the situation of the families after the flood waters subside, because they will eventually. Ko tahi tonu te whakaaro mō Kevin, he aha te mea nui o te ao, he tangata, he tangata, he tangata. Irena Smith, Te Karere.